uko biba bimeze, hariho imirwano. Ingabo za leta ya Kinshasa zabashije gutera kandi hariya za Karingi buri munsi barahatera. Karingi barayibasiye muri iyi minsi, za Bidegu, za Mukoko, hariya hose haba hari ibitero bya buri gihe. Nukuvuga muri ibi byumweru bitatu habereye imirwano ikaze cyane, ikaze ku rundi rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo leta yagerageje gushyiramo imbaraga nyinshi, kandi cyane iyo ubu nyine ntikiyibasira ibirindiro bya twirwaneho, kiribasira imihana y'abaturage. Nicyo cyabaye ikibazo. Irashaka gusenya, gushaka kugaruza ngo abaturage ngo bahungire mu bice barimo, ariko sinzi ko aribo babacunze neza kuruta abana babo. Nicyo mpanibaza. Ni ukuvuga ngo imirwano buri munsi, ibitero bya buri munsi ntibisiba. Ibitero ntibisiba kabisa. Nkuko amatokiyo turabona neza ibya mirwana mu kanya naherutse ikirimo. Ejo baragwanye kandi muri Karingi, za Gakenke, hariya hose hariho ibitero, bararwanye cyane. Ariko ejo bundi ingabo za twirwaneho zari zakoze akazi neza cyane, ndetse ejo hari igitero cyabaye, kuko mumenyereye bamwe bazabyita ngo ni inkuba. Inkuba yarakubise umugani wabo, yabagabyeho igitero mu buryo rero leta imaze gutakaza abantu benshi. Bakaba basaba uburyo nimba byoshoboka Croix Rouge ikaza kubatabara mu buryo bwo gushingura, gusaka ziriya mirambo yaguye hariya. Hamaze gupfira abantu batari bake, nuko mu bitero bya leta ntihagenda munsi y'150. Abatakaye abantu benshi kubera ko bafite ingabo nyinshi, ni nako bapfusha benshi. Bapfusha ingabo nyinshi, ugasanga batakaje ibikoresho byabo byinshi. Nuko niko biba bimeze hariya. None ubu kuri uyu munsi bimeze bite? Reka duhere mu Kivu y'Amajyepfo. Ariko numvaga bavuga ko nanone hari izindi kamyo zigera ku 10 niba atari 9 ngo zongeye kuzamuka muri biriya bice. Aho ndavuga ingabo za leta. Ntibasiba kuzamuka, ntibasiba gutera, ntibasiba. Ni ukuvuga ngo imirwano iriho muri buri munsi. Iyo basibye ni umunsi umwe, iminsi ibiri. Haba amadrone, haba intwaro bakoresha, zimwe zaratwiswe. Urabona ko hariho ibihugu bigira kuri 5 biba bigwana hariya: igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo, igihugu cya Tanzania, n'abacancuro na Cangora n'Icangora. Abo bose bari hariya kuba baje kurimbura ubwo. Ariko se Malawi ntiyaje? Malawi kiravugwamo, ndetse na Afrika y'Epfo n'Abafaransa. Higa nisibanira ubundi. Baje ni genocide babakora, baje kurimbura. Ariko Imana iracatugwa. Ariko njyewe reka noneho nongere muramba baraturi mu makuru, ariko reka ngaruke kuri aba bantu b'Abatutsi b'Abanyekongo. Iyo ugiye ukareba nk'Abatutsi b'Abanyekongo bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Kenya, bari muri Uganda, bari hano muri Amerika, bari Burayi, bari muri Australia. Urabona strategy y'abazungu niki? Bashaka kugira ngo baturimbure turangireho. Kandi reka nkubwire kano kantu, niyo abizina umunyamurenge cyangwa abanyamasisi tugihari, nuko bari abantu bakihari hariya muri Kongo. Nicyo kintu nyine tutariyumvamo twebwe. Urabona ko mu bwoko bwacu twebwe nk'abanyamurenge twe dufite ibice bibiri. Hariho abatugambanira, hariho n'abandi biyumva nyine mwo bakiyumva kuko iwacu hagomba kubaho. Ariko rero ikibazo nyamukuru ni uko dufite igice kimwe gikomeje kutugambanira, kigambanira ubwoko, gishaka gusenya, kandi we gifite ababyeyi ruguru. Hariho ababyeyi babo bari hariya habera imirwano, niho bari. Nicyo kibazo rero dufite.
kubera iyo myumvire mibi dufite y'iki gihe turimo, ntabwo turimo kureba ngo tumenye amahanga yose yaraduhagurukiye, sibyo? Ubu ngubu twabaye kuba exchanged n'intoro za Congo. Amerika ubu nyine hari intumwa yayo igiye kuvugana uburyo kibimba intoro, ariko twebwe ni uko twica. Ariko noneho tukaba dutuye muri iyi Amerika, ko turayiriramo tukabyara. Ese koko tuzataha hehe nimba hari ahantu hatagihari? Noneho utari hariya ku rugamba cyangwa ngo areba yicaye hariya mu minembwe iwacu, aherereye haba muri ibi bihugu bindi bipakanye na Congo, iwe aravuga ko ari amahoro. Ibyo ngibyo rero ni ubuhemu, ntatekereje abavandimwe bari hariya, gusa karareba inyungu ari bubonemo igisigiti wenda ari bumufashemo. Turimo kugana mu rufu. Erega ntago twizera ngo abanaka bazadutabara. Umugabo utegereza ngo runaka azamutabara, ubwo bwawe yarabwambuye, bwararagiye, bwarashize. ubwo niko bimeze, niko twicaye, nta bagabo bahari. Niba twicara igihugu kikatugenda turebera amaso gutya. Njyewe icyo ndi mu gusaba n'ubundi nuko twese, guhera kuri njyewe nihereyeho n'undi wese, duhagurukiye rimwe tukazamuka, guhera ku musore ugishoboye, ufite imyaka 18 kuzamura ukageza kuri 50, abangabo baracyashoboye. So urumva icyatwishe cyane ni ubukehwa. Iyo twari dufite nk'ingabo hariya, ndakurahiye. Erega njye ntago mbona ko ari ubukehwa. Ni ubukehwa. Iki twishe n'ubwoba, ariko ntago ari ubukehana. Ko ndavuga igituma basuzugura hari iwacu, nuko ari bakeya, ni minority, ni bakeya, nta mubare bafite w'ingabo, n'abana bakeya. Ibyo ngibyo byo ni bakeya hariya ku kibuga cy'imirwano, ariko ntituri bake mu isi. Mu isi dufite umubare, turi bake, dufite umubare nyine, ntabwo turi benshi cyane, turi nk'abandi n'andi moko. Ariko rero tuvuze ngo twese duhagurukire icyarimwe, ndakurahiye intambara ntibamara ukwezi kiyayivugwa hariya. So rero reka tube leta iyo page ngira ngo niyenda barabyumva, ariko bantu biwacu tugomba guhaguruka tukavamo ya turimo. Intambara ziri uburyo bwinshi, ariko tugomba kuba ku kibanza. Reka rero tugaruke mu makuru. Ubu ibitero birakomeje nanone. Ibitero birakomeje. Wabonye ko umuhungu wa Ntuze yaje hariya wa Habyarimana hamwe na Kayumba Nyamwasa, ngo hari n'abandi benshi bateraniye Kinshasa ari benshi cyane. Baje, urumva ko barapanga, noneho karashaka ngo yamara arandura. Niko akunda ngo kurandura nta nemizi simbizi. Target yabo ntabwo ari Sud Kivu na Nord Kivu gusa. Target yabo ntigarukira hari, ibo ko bararangiza n'u Rwanda. Ariko rero hari ikintu abanyafrika ngiye nama mbona tutarareba. Aba bazungu baraduhenda kugira ngo badukoreshe, ntiyagire igihugu cyacu na kimwe kijya imbere. Nturebe Burundi, buriya buteye inyuma cyane, baranabwohereza za biliyoni zo kubufasha, sibyo? Kubera ko bazi ko ndaho buri buve ngo bugire aho bugera. Ibyo rero nk'abanyafrika ntitubireba ngo tubibone. No kugenda tubasaba, tugenda tubihinga nicyo babifuza. Ariko rero imirwano irahari. Ibirere byose ndabona ni umuriro gusa. Ejo kuwa mbere hashize, Croix Rouge yaje gushingura, rero irahamagara ati mudutabare. Ntitwabivamo twenyine. Naherutse babonye imirambo 97 bataramara uduce twose twabere mu mirwano, tibumva. Ariko bakoze operation neza, ndahamya hari abahungu bari bahagaze neza, bagerageje gukosora umwanzi. Sinzi ko azawusubira kugaruka vuba hari. Erega Wazalendo barihenda cyane. Bagenda biyara bakagenda nta protection, nta mayeri, ugasanga niyenda bishoye ku ntambara batari bushobore nko kujya gutera hari ahantu urumva bahashoboraho bate. Hazavuga umunsi ruba rwabaje. Kurya hazavuga ngo amaraso mabi ntarara mu ruba rwabajemo rwose. Urumva iyo rukurimwe bazavuga ngo ruje kwikimwa ruziba amatwi.